Apa ringkasan sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Amin. Jawab huwa utawi Sayyidina Ali Rabiul Khulafa iku kaping papate pira-pira khalifah. Sayyidina Ali adalah khalifah keempat. Wa zauju Fatimata binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya Sayyidah Fatimah binti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Ali mantunya Kanjeng Nabi, suami dari Fatimah binti Nabi. Kana ana sapa Sayyidina Ali sujaan iku kendel fasihan tur fasih. Sayyidina Ali adalah orang yang pemberani dan fasih dalam berkata, dalam berucap. Hadara hadir sapa Sayyidina Ali jami'al ghazwati ing sekabehane pira-pira perang